Umuriza sasa nikita ikibazo anayingwara bita igikemu bivana n'ukuntu wabatanye n'abimukiye nikita rero ni igikemu cyo kuguma ndangamiki nagikurikira mukara umukobwa turera siri gupenda tanga samiri unyene umukobwa w'igikura ni nawari so mukomara amashira n'ibikuri byose byo mu Burundi uretse gituma nabwiye ko mu bikomera amashira Jesus Yesu Kristo ari hamwe n'igikuri ibanga ryinshi riri mu bikuri nibyo mutazi kugira umutwe munini utajamo kasike nishimye ku Mana haleluya abakozi b'Imana haleluya munanifanyizia sarusi au munanifanyizia jarusi au muri yare turiho mwangire zaruzi kuko na nyezo rizi yako api mbona mcheki bana mnanisirikia kwa nini sasa hamjacheka Kiswahili kinateleza problem je mwenyewe urabaza abanzi sana Kiswahili kiswata lakini sishinoka zaruzi muri iriya nagiye ibuhonga ndiko natamba ucumba umukobwa umwe abwira undi mukobwa cyane wamukunze ku Mana kutari gutamba wamugiriye zaruzi n'ukuri kw'Imana serious yari umukobwa mwiza nka Nikita yatamba naratuzumutuko n'umutuko oya abantu beza ariko kumenya gutamba no devore ndabaha sivyo ndagaruka turacari kumwe aya tuwe basi ngazi
Bakomera amashyi menshi 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 menshi. Akaruru. Isabine Kamanda, amashyi menshi cyane. That's all for me. Kamanda umekufa au bado ukingali? Tamara. Sakini taiki korishi. Ako ni wako mrefu. Ewe. Baya munigire hahandi. More. Yo, mugaruke ku Mana.